ulandele kube nzima thwele inkalakatha yani esiphambane lapho uzaphanyekelwa khona futhi ukukhawula lezindawo yakhona. So it's very painful. Kulesitori sakhona kudala ngisewangi dala sokuyiminyaka eminingi kakhulu ngisasengumfana omncane. Story lesiyana angisoze ngispecte sonke lizaspectisa lo nto le but sasinje so kuthiwa kulo mama owayelo lomngakhe ilalele indoda yakhe yayifitshane type zamadoda amafitshane lawa lezi ndaba yakhona angisakwazi manje ukuthi elikuzwa yikuphi yengikhulumayo ngenile unye ucabanga. So yayifitshane indoda ihlupha kakhulu itype encane iyahlupha but asikuthi le intention yakhe ngiyokuhlupha isathi uyabezama ukuthi okungazwisiswayo at least akumeche ngeforce angazi umele ihamba nami lina sikhamba sonke. So wayecabanga ukuthi uyamhlupha umngakhe. So baba lecebo lokuthi i-endurance le izangihlupha mina I must enjoy this thing. But wasokulethi wabe singelina ngikhathele ngalokho ngiyabuya ntambama kuyamkhabe hlukuluze kakhulu udla kwami kungaphi demand izinto eziningi. So wabe lo mntwana oyedwa ngumfana mama nabe senza icebo lokuthi hayi ngizavuka ekuseni mbaleke la lokhu kuyahlupha lokho ngeke ngihlalelane lento ezinje. So after all into enhlupha angiyiboni ukuthi ingaphi kahle kahle wenza icebo lokuthi ngizavuka ekuseni nginjani angiyakwazi bangazonda bathi ngiyahamba ngithi mina wabe senza njalo. So bathi belele lapha ebusuku ubaba wayelala ngapha umama elala lapha umntwana elala ngapha then umama wabe manje uthongo ubaba wabe decide namhla ngulala ngawe wayehlupha suka ngapha walala ngale uthatha umntwana wafaka ngapha mama uvuke wadabuka kusa kumnyama kaze kunga light uyavuka lo muntu lo ukuthwala kuphela kunjalo wabhabhula phuma wahamba uma ngomude ilanga lazi kanjani laphuma dese khathele wathi sendiniwe uthi umuntu kanjani aphumule bethula kuyabeka phansi indawo yami iphelela khonapho.